Boro, hvala vam što govorite za naš program. Riblja čorba je jedini srpski brend koji opasno prijeti da ugrozi uspjeh Novaka Đokovića u broju uspješnih nastupa u Melbourneu. A istina je da mnogi kažu da je riblja čorba najukusnija u Melbourneu. 40 godina rada, 5 put u Australiji, 20. studijski album. Čestitam i dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Novaka Đokovića niko, apsolutno niko ne može da ugrozi. Novak Đoković je jedan i najbolji ambasador Srbije u celom svetu. Neka osvaja. Mi se tu trudimo nešto i sviramo po Australiji, što nam je jako drago. Imamo ovde neke divne ljude koji nas slušaju i potrudit ćemo se također i večeras da ispunimo njihova očekivanje i da osviramo najbolje moguće. Kad band počne stvaranje karijere sa savršenstvom bez mane, kao što je pesma Luka sa naslovne strane, onda je prirodno da imamo ovakve jubileje, 40 godina postojanja rada. Koji je to čarobni začin koji riblju čorbu danas održava u svježem stanju i na okupu već 4 decenije? Pa evo, u našem bendu, nas trojica, smo već 40 godina zajedno, to smo Miša Vicko i ja. Džinđer je 36 godina tu. Nikola klavijaturista 16. Čika Joca Zmaj 4 godine, s nama pratići vokal. Šta da vam kažem? Jednostavno mi smo dosledni, sviramo ono što sviramo. Ono što su svirali pre 40 godina, to ćemo svirati i večeras. I ljudi to poštuju, ljudi to vole. Slavljenička turneja ovogodišnja po Australiji je jedna, po svemu sudeći što vidimo, najbolje organizovana do sada. To moram da pohvalim, izvinite što se prekidam, ali moram da pohvalim i prošlu turneju i ovu turneju koju su organizovali Milan i Milica, koji su svetski organizatori, oni organizuju stand-up komičare koji dolaze po celom svetu i koji su svetske poznati imena. I nama je veoma drago da sarađujemo s njima. Tu smo u nekim sjajnim salama, neutralnim salama, dolaze nam svi. Dolaze nam Srbi, Hrvati, svi jednostavno Makedonci koji vole čorbu i to je jako lepo. Bolje organizatore da smo tražili, ne bi mogli da naćemo. Možete li napraviti kratak osvrt na prethodna gostovanja, što se tiče i uslova za svirku, a i publika se promijenila. Sada se može da u publici vide očevi sa sinovima, mame sa kćerkama. Da li je to zapravo najveće priznanje za sadašnji rad čorbe? Uvek je to bilo puno, uvek je to bilo dobro posjećeno. Ne mogu ja kažem ništa ružno za prethodne organizatore, naprotiv. Sve je to bilo uvek lepo, ali nastupali smo uglavnom po nacionalnim salama, pa negde neki dođu, negde neki ne dođu. Mislim da je ovo najbolji način da svi upoznaju ono što radi riblja čorba. Novi album i 20. studijski album je većinom ljubavni album, odiše optimizmom. Živimo u vremenu kad nemamo mnogo prostora za optimizam. Vaše pjesme se prožete ljubavlju, što je refleksija na vaš privatni život. Naravno, ima li pjesnik pravo da voli samo jednu ženu ili je zaljubljen samo u ljubav? Ljubav je osnovna pokretačka snaga. Ja sticam okolnosti, imam ženu koju volim. Jeste, to je moj treći brak, ali obožavam. Stvarno, nisam još, samo mi ponovite još malo pitanja. Znači, s obzirom da je album više odiše ljubavi, optimizmom bi to? Ima i pesimizma. Da, to se teo kažem. Ima i pesimizma i napravio sam par strašno mračnih pesama i onda sam ih izbacio sa albuma. Za neka druga vremena? Za vremena koje slede. Za vremena koje, nažalost, slede. Tu će biti još nekakve 2 pesme koje su toliko mračne, ali mi jednostavno ne želimo da opterećujemo ljude. Otpevat ćemo im neke nove lepe pesme i večeras ćemo pevati 3 nove pesme. Na pesmama na novom albumu osjeti se ta energija i entuzijazam cijelog benda, kao na početku rada. Tu je i saradnja sa producentom Ekojem, on je producirao vaše najuspješnije albume. Ovog puta ne sarađujemo sa Ekojem,
Onda pogrešna informacija. Ne, loša informacija. Meko je radio prethodni album koji se zove Uzbuna. A ovaj album se zove Da tebe nije i producent je naš prijatelj Milan Popović Pop. Naš stari producent isto. Ali sve to zvuči zaista savršeno. Vi zvučite savršeno. Još mi fale dva teksta. Nadam se da ćemo i večera zvučiti savršeno. Malo za nijansu nešto razvučenje, malo smo imali dužu tonsku probu, ali verujem da će to zvučiti savršeno. Pa evo na tonskoj probi moglo da se provjeri da i vi zvučite savršeno. Stiče utisak da možete iznesiti ove nove pjesme. Može to i bolje. Da li postojanje benda i njegovo stvaranje također može se sporediti sa ljudskim životom? 40 godina je kad čovjek i zna šta hoće, šta neće. Vidite, to je ko brak. 40 godina s nekim ljudima. Prvi 10 godina je simpatično kad mljacka. Drugih 10 godina ćeš ga ubiješ što mljacka kad jede, a posle toga ti je svejedno. Gde je ljubav? Ima ljubav i svuda. Ima ljubav i svuda. Mi znamo kako dišemo. I siguran sam u jednu stvar. Ovo je najvaspitaniji bend koji ćete slušati noćas. Stiče se utisak da je zbog vašeg jezika bez dlake godinama riblja čorba projektovano osporavana od strane svih sistema do sada, što je dobar pokazatelj da ste bili na dobrom putu. Vi ste osporavani, zabranjivani zbog stvari koje s ove distance izgledaju bezazleno. Dizala se prašina o javnosti kad dobijete mjesto savjetnika u Ministarstvu kulture, kad dobijete nagradu za književnost, kad vaše djelo uđe u školske udžbenike. Nedavno je polemiku izazvala i nagrada Ivo Andrić koju ste dobili za Pusto ostrvo. Evo je. Nagrada Ivo Andrić. Šta je to toliko problematično sve ove godine? Da ovde nije problematično. Ovu nagradu za ovu knjigu dali su mi ljudi koji su bolji od mene i talentovaniji od mene. Dali su mi Emir Kusturica, Matija Bečković. On je upravo rekao da ako ni zbog čega ne bi trebali da dobijete nagradu, jeste... On je rekao ovo, ja sam rekao. Bora Đorđević se na engleskom kaže Bob Dylan, a Bob Dylan na srpskom Bora Čorba. Vi odlučite da li to više gubi u prevodu ili u originalu. On je isto tako rekao da trebate i za pjesmu Pogledaj dom svoj anđela i da dobijete Nobelovu nagradu. Kakav je vaš odnos prema nagradama? Dobro, to možda je rekao u simboličnom smislu. A kakav je vaš odnos prema nagradama, priznanjima? Da li vas to obavezuje ili vas samo još tjera da budete po svom? Volim nagrade, sujetan sam čovjek, volim nagrade, ko ne voli nagrade? Međutim, jedna od najljepših nagrada koju sam dobio kada su mi došla dva klinca iz Čačka, odakle sam, gdje sam rođen, i donela mi grb gimnazije čačanske, da, i kamen iz reke Morave koju najviše volim. To mi je jedna od najljepših nagrada. Šta bi trebalo još da uradite, da zaslužite, da dobijete ime na avionu Air Srbije, koji se zove Bora Čorba? Ja bi jedan poljoprivredni avion, može. Jesu neki... Ili neka cestna, ili... Dobro, zašto ne neki prekookeanski avion? Da dođemo lakše iz Srbije do Australije ili obratno? Ne treba, ima zaslužnih od mene. Zamjeraju vam politička opredjeljenja kao i nacionalna. Zamjeraju vam na prijateljstvima koji se ne odričete. Vi ste o svemu ostali dosljedni. Nekako najviše u muzičkom radu, iako je bilo izvjesnih odstupanja 90. godina, što je razumljivo zbog situacije kako smo živjeli. Ali bar danas... Ja bih zamerio svakom ko nije 90. godina bio u svoj narod. Ali ono što vas razlike od drugih, bar danas sa trubačima i bugarskim narikačama ne pjevate Put za Čačak, 2 dinara druže i slično. Kako uspjeti nemojte da dirate Bregovića, ne treba ga dirati. Kako uspjeti ostati dosljedan i vjeran se? Pa uspjeva, radi svoje, eto. Jednostavno radimo svoje. Volimo se u bendu, slažemo se u bendu i ne vidim razloga. Treba da vam objasnim jednu stvar tu. Razliku između nacionalizma i šovinizma. Nacionalizam, to je voliti svoju naciju, a ne mrzeti nikog drugog. Šovinizam, to je mrzeti druge. Ja nikog ne mrzim, verujte mi, nikog ne mrzim.
Jesam nacionalista, ali nisam šovinista. Ali ja nisam čuo ni jednu izjavu koja govori o tome da ste vi nacionalisti, da mrzite nekoga. Znači, Upravo ste me to pitali malo pre. neke vaše pesme kao što su Zbogom Srbijo, Tamna je noć, Mlad luk i jak, Na zapadu ništa novo, su hroničari jednog vremena koje je prošlo, a kad vidimo šta se dešava i danas su one aktuelne. Kako kao umjetnik doživljavate današnje vrijeme i koje bi pjesma to najbolje mogla da opiše za neku novu generaciju koja dolazi? Pa upravo takve pesme sam izbacio sa ploče. Da. Možete da otkrijete koja je? Mogu da vam kažem pesmu. Mogu da vam kažem pesmu. Bio je rat, jel tako? To znamo svi. Bio je rat i to je odvratan rat. Ali tvrdim da u tom ratu nema ni pobeđenih, ni poraženih. I ta pesma Parada, mi smo je snimili. I ne verujem da ćemo ikad izdati. Možda nekom prilikom da ostane iza nas. Završeni su bojevi. Gazi se korak strojevi. Posle bitke dobijene, čizma gazi pobijene, gazi vojnik do vojnika preko tela pokojnika. Leševi su pogaženi zato što su poraženi. Marširaju, a ne paze, mogu sutra njih da gaze. I refren ide: negde iz daljine dopiru naricanja, ali ne čuju se od klicanja. Ohrabreni bodrenjem, okićeni ordenjem, za hrabrost i zasluge prvog reda zablude, svečano su se obukli, jer su oni sve potukli, stoje krupni činovi, sve kurvini sinovi, puni sebe i ne paze, mogu sutra njih da gaze. Negde iz daljine dopiru naricanja, ali ne čuju se od klicanja. Objasnite mi rat. U ratu nema pobednika, nema poraženih, svi su poraženi. Ne samo materijalno, ne više duhovno. Duhovno svakako, o tome im govorim. Vaš umjetnički rad do sada, ok, ponović. Možda sam sad tu dobio nagradu. Sigurno. Vaš umjetnički rad do sada datira i mnogo vremena pre čorbe. U međuvremenu ste glumili, pričali viceve i gluposti, radili za muziku za ozbiljne predstave, pisali knjige, sarađivali sa sjajnim muzičarima, pisali mega popularne narodnjake, bili aktivan sudionik svih godina, zaljubljivali se, patili, odljubljivali. Kako ste uspjeli da sve složite u folderu u sebi, jer se po vašim pjesmama jasno vidi kad ste bili u dobroj i u lošoj formi? Vidi se. Pa to je ljudski. Pa ne znam šta da vam govorim na to pitanje. To će se i čuti večeras. Sad sam u jako dobar fazonu. Vidi se to. Osjeti se. Da. Evo samo još jedno pitanje. Može. Kad se za neki vaš naredni jubilej neko pametan sjeti da postavi tablu na kafani Šumatovac u Beogradu na kojoj će pisati: u Šumatovcu je 15. augusta 78. osnovan legendarni jugoslovenski srpski rock and roll band Riblja čorba, da li vam prija saznanje da će i vaše pjesme i tada biti jednako aktuelne kao i sve ove godine i da nikad neće ostati čutanje za vas? Ja bih voleo da pesme ostanu aktuelne, a tabla mi ne treba, osobito kada riknem. Ne treba mi tabla, ni ulica, ništa. Kad budem umro, ne treba mi. A pesme neka ostanu. Milan Mladenović iz ZKB, čiji rad vi poštujete, rekao je da poštenije i iskrenije nije mogao da potroši sve godine života tako što se bavio rock'n'rollom. Osim toga što ćete biti upamćen kao dobar čovjek. Kako vi želite da budete upamćeni? Kao pjesnik, književnik, pjevač rock'n'roll benda ili samo umjetnik koji je u nezgodnim vremenima imao hrabrosti pišati uz vjetar? Kako god bude shvatio ko, bit će dobro. Hvala vam, želim vam mnogo još, samo još jednom ponovim. Hvala vam na razgovoru i želim vam i da dočekamo 5. deceniju Riblje čorbe u Melbourneu i vaš jubilarni nastup. Daj Bože i da dođe puno ljudi na čuje. Pa ćemo na kraju odjavno da vidi, kad Goran vidi kako ga dočeka melburška publika, na kraju ćemo posle koncerta jedan dobar, još jedna rečenica. Može? Hvala ti, Goran. Da. Hvala. Molim, živeli ništa.